الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے نکل نور دیونا نور مائی اسی کونے نکمی جو بغیر کو بلو تم جو دار دلو وجو بکو آنیا حد سنہ کا بعد مجاوات و انتران دوستو مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ تمام تعریف و حمد و ثنا اللہ عز و جل کی بابرکت ذات الہی جینا وحدہ لا شریک لہ جل کو دعا ہے ہمیشہ مولو اجرہو لکھے کروڑے نور سلام نبی رحمہ شفیع امت محبوب کائنات سرور کائنات خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پیارے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات صفات و اعلیٰ دلا مجھا دوستو من عزیز برمگار قرآن کریم فرقان حمید نے ایسی بارے میں سورۃ البقرہ سوری کا آیت کریمہ جو اس کو بڑے پروار انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قرآن کریم کی آیت کریمہ جو
ترجمہ تشریح مقصد مطلب تھوڑے ٹائم کے اندر اثر کیوں نہیں دو انی مجھا دوستو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کا تقریب اللہ ناجز المگار کے ان آیت کریمہ جو ترجمہ تشریح پڑھنی توفیق عطا فرمائے ایسے کو عرض رکھو جی مجھا دوستو اللہ کا دعا ہے اللہ کریم آمان کے بکرین حدیثوں کی غالباً جیبت اللہ سامنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آمین سمجھا دوستو خدا خدا کریں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا پیار محمد صاحب میری کلمہ شریف جو نران پڑھایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ مالک کائنات خالق اللہ خالق ابر سما اللہ رب العالمین قرآن کریم فقان حمید میں چھپا اللہ کریم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والو پاکیزہ شیعنا کھاؤ جنگی آمان کے رزق بنائے دنیوں آمین سمجھا دوستو اللہ تبارک و تعالی فرمائے بھلی کھاؤ دیو پر جنگی پاک ہیں خلال آمین انہوں شہن کے کھاؤ دیو سمجھا دوستو یہ کو مہینوں شراطہ ذوالقعدہ مہینوں سمجھو یہ سمجھو مہینہ اسلامی سمجھو یاروں مہینوں آتے آئی مجھا دوستو اس بھی سن حقیقت خبرہ نئے مہینوں نئے مہینے میں مجھا دوستو بھی تاریخ دے سب کو جمع دوا تب میری تعلیم کا میری تعلیم کا مذکورا جو نہیں سنو جا دوستو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ایمان وارو پاکیزہ شن ما کھاؤ جکی اساما کھے رزق بنائے دنیوں آنے سنو جا دوستو انسان بھری کمائے پنجر کچل بار اللہ پروار اللہ رشتدار اللہ مجھا دوستو کمال کا منانا ہے پر اللہ کریم جکو نصرنو یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اللہ کریم فرمائے ایمان وارو پاکیزہ شہر کا کھاؤ جکی امہاں کھے رزق بنائے دنیوں آنین تو مجھا دوستو یہ سمجھو ہلال رزق کمائنا عبادت کا ہلال رزق کمانا ناما کھلا کھان جترا قدم کھایا پانجے کاروبار پانجے دندے پانجے بکری پانجے مجھا دوستو جن جہاں جنہاں بنیو تھا جترا بھی ہمیں قدم کھایا یہ سمجھو ہمارا کوئی قدم نہ ہوئے لکھوں مجھا دوستو عبادت میں لکھوں بھی کیوں چھاجے کر سو مجھا دوستو سونے آقا سونے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک بنما بہدان نما جو ہلال رزق کمان جو شوق و نعبت دو سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر بیمار قرائے پانا علیہ السلام صحابہ نے کھانا مجھا محبوب صحابہ نے بیکھا حضور رجا صحابہ محبوب دے ارد گرد بیکھا مجھا دوستو فجر جو ٹائم جیسا فنہی بس کداؤں کجھ پر جو دورہ جو مسجد نہ ہے جو مجھا دوستو ولی ولی دیواروں کی ہوا ہے یہ مسجد میں مجھا دوستو بند رکھے انہوں نے وہ وقت رہتا ہو
کے صحابہ سارے کہا ادھر ڈائی میں ایک شخص واجیو نام گزر کیوں مسجد شریف یہ سنو مسجد نبوی کا لی گزر گئے حضرت بعد میں جیسے بڑی بس بنا مار میں کرنا ہے حضور علیہ صحابہ محبوب علیہ صحابہ حضور علیہ السلام کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رون بھلو دنیا یہ شخص نے کو سجود سمیل اٹھوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا سجود سمیل دنیا کے رون بھلو جیسا جبران کاش اسانی مسجد شریف پارے ساہی ارزا مبارک میں گھرل دیا سجو پارو مسجد شریف میں جماعت تکیو نہ بھولو دی بولو حضور جان صحابہ بیچان لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونا بھلو دیا انہو شخص اللہ جلائے تو سبیل اتحا کمہوبن آقا علیہ السلام فرمائے مجھا صحابہ اتنی نچو مجھا دوستو جو قصہ جان تھا وہ اصل جان تھا حضور علیہ السلام کے اللہ کو کائنات جو آسمان جو زمین جو سمندر جو جنگلہ جو ہر شیء جو اللہ علیہ السلام کے علم عطا فرمائے آئے محبوب فرمایا صحابہ کی نچو ہی نچو مجھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اگر یہ شخص اگر یہ انسان اگر یہ بندو پانے کھانے توا ہرار کمانا جلال ہرار رزق کمانا جلال باندھی ماں جلال باندھی پی جلال باندھی گھواری جلال باندھی نیام جلال باندھی بچن جلال مجھا اب مجھی ماں مجھو پی مجھا بچہ مجھا نیارو کیجئے آلو محتاج نتین کیجئے حالو حتور نبین کی کا سوال لگن کی کا گھرن کی کا بینن حضور فرمائے آقا فرمائے مجھا صحاب اللہ مجھے رستے دے آئے چاہے اللہ نے رستے دے آئے بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر یہ نہ ہے محبوب کی فرمائے مدام بری صحابہ یا صحابہ و سمجھے حضور فرمائے اگر انہیں یسا یاد سا ننتوا تباندے بچن جلالے کمائے باندے بچن آیا حضور فرمائے دنیا وارم کے دکھانا دے رائے نما بزنس مینا ما واپاریاں ما سونا گرا مجھے لاہی کو دنیا میں مالو شدہ یا مجھے لایا انہوں نے لانی توانا جن شیطان جے رستے تھے چاہے شیطان جے رستے تھے سمجھا دوست کریم محبوب علیہ السلام علیہ حدیث مبارک حضور فرمانتا طلب الحلال فریدت علی کل مسلم طلب الحلال فریدت علی کل مسلم حلال دلتکنا ہر مسلمان دے فرض ہے چاہے حلال کمائن حلال روزی کمائن ہر مسلمان دے فرض مجھے آقا علیہ السلام جن فرمائے آقا علیہ السلام فرمائنتا محبوب علیہ السلام فرمائنتا جن کو انسان چالی حدیہ جنہوں بنوان مجھا دوستو بزرگان دین کرنا ہے واتو چالی حدیہ اللہ نے لگا بنو بس عبادت اللہ کی کر کیا بزرگان دین جو طریقوں متواد اکھو لہو چالی حدیہ ہونے کے بعدی جائے دبیاری دانے کا ہر شکارانیاں ایسا اللہ سانے فرمائیں گا اسان ہو جا دوستو آپ اسان مکر بادار نا وہ بہاری نا پورونا بزرگان نا انہوں کے مجھا دوستو تکبیر دی فقارا نا انہوں نتو نکلا وارنا میں مجھا دوستو کنتبی وائی
सोपारी में होदन बीनी हथा में होदन सगेरे बेटा प्यादा और चुनी प्या हलाएगा पर दादा साईं मुझा दोस्तों दे कुकुर के पहाड़ी दा हाथ अपनी बदले ने कुकुर के बदलाई दा हाथ कि बिजाय का वाशे असना मुझा दोस्तों को ठहराया करे किसी खबर मुझा सदा आया पूरे इलाके में जाकर सोसाने एक गिरता लेते हैं नाना वार को मंजूम इलाके को बाकी तक बाकी में जाकर सगावा निमादारी मस्जिद जाया या उन्हें देखा बतरे का उन्हें ज़मीन उन्हें का में जाकर सोसाने जैसा कि ना घर को रखते पर नाना साईं ने कुकर के बंद कराई दा मता बाई गंदगी वाली शेर ने पेट में वनी मता के ज़मीन जो खादो हुदाई मता को चावल जो खादो हुदाई कहाँ का मुझा दोस्तों मिला उन्हें ज़बान और ताकत वाली की, तक़वा वाली की, परहेज़गारी की, रोज़े को ज़बान और अल्लाह वाला कलदा वो थी बाबू। फरमाइदा पांडन पुटर के बामा ताहा देखने में करें वफ़ात न करूँ। मुझे दोस्तों थी सके तो नहीं। फरमाइदा पांड संदारा साई तमाम बात यारा पुटरा सानी दारा साई। जवाना तमाम देखने में करें वफ़ात न करूँ। न पांच घर में वफात का बस असल बोलना का तकरीबन 4 किलोमीटर आना ज्यादा थी सके तो रात दे जाई में दीन की खिदमत ला बिरोरा नजला दीनी दावत ला दीने करे और डोठा के फरमाए वक्त के कुरान मजीद आए हुजूर फरमाए सदा की कुरान का की छाती दे रखे दिमाग में बच्चन के बधा जा हाली साहब चुना सब लफ्ज़ है अना मुझा दोस्तों बुधाया था कि हैरान रह जी दो तहीक़ थी सके तो जेकी दुनिया वाला नथा मन लो मिसाल उन जा साईं नाना साईं मौजूद आसावन सो मुझा दोस्तों यो हिदार कमान जेला कुरान करीम में के फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम ईमान वालों पाकीज़ा शे खाओ जेकी असावान के रिस्क बढ़ाए ईमान तो मुझे हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम के शख्स का पूछा करो क्यों औकात करो जी मस्जिद इबादत करो ईसा नबीना अलैहिस्सलाम फरमान बेशक इबादत दर की मना हर साले को टाइम पे मुकर्रर दिया उन्हें टाइम पे भली कर बड़ी इंसान न वजूद ला कुछ तक पतो जे अल्लाह चाहे तो नूर सके तो भर सके तो बिल्कुल भर सके तो अल्लाह चाहे तो मुझे 212 महीना रोजे के हुजूर का इंसान पुण्य भुखन था मारी सब पर करीम अल्लाह यहतरिना है इदबान या कि अचूनी हो वही दिमाग में हुआ मुझे तो इन्हें जलासा के कमान ला कुछ तक पतो न ईसा नबी अलैहिस्सलाम छाकर जी मसाई मारे बात अल्लाह बस इबादी माशाअल्लाह उबदे गुजरान जेला उन्हीं जेला क्यों कम कार का होई गरीबारों का होई काशे विकरण होई खबाई दरुन की सही मसलत का होआ अगर ईसा नबी अलैहिस्सलाम के उन्हें फरमाया उन्हें बुधायो शख्स या वो अल्लाह को भावा जो मेहनत का दुआ मजदूरी का दुआ वो मुझे उबदे गुजरान का दुआ रहमती खान ने खादे पीने जो किसाब में जे हवाले हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो भात का बदी के इबादत करे इबादत को बड़ी देखियो ने टाइम के मुझे दोस्तों इबादत फर्ज नहीं ईसा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जो ये कलात इबादत में तरबूत जो भात को मेहनत से कमाए तो बदन नचन के लाल दूर जे लाल अपने अमाला पाजे न्यान ना पर इखरार ना करे तो कुछ इबादत का उन्हें इबादत अधिक ज्यादा